Evo konačno i radosne vijesti za sve naše vozače. Naime, jutros u 4 sata stiglo je kontingent od 11 litara benzina za našu republiku koji će ravnomjerno biti raspoređen po svim našim pumpama. Došli smo do jedne takve da vidimo kakva je atmosfera od koje je stigao benzin. Oprostite, molim vas, koliko čekate ovdje? Koliko čekam? Ljudi me ovdje u Gornju Nepcu, ima jedno 17 godina. A valjalo je to izdržati. Valjalo je, šta ti misliš kako sam ja puta jeo, spavao u autu na haubi, a vam dođe ko kuhinja buraz. Ali bila je i fešti, vidim ovdje. Kako nije zadnjih mjesec dana buraz, to je jedna svadba bila. To ukoso, to šator, ima ne mogu ti. Je bilo smrtnih slučajeva, molim vas? Kako neće biti smrtnih slučajeva kad dođe frer srce te ufati. Ali neki dan frera Fazla se neki zvao. Ja? Došao, sad je čovjek trebao na red ući. Ja. Padne mrtav. Gotovo, jel? Šta je? Mrtav. Gdje ćemo ga sahraniti? Ruda. Rodna gruda. Kakva rodna gruda? Tu. Tu ga sahranili zdravo. I tijelo. A vidiš ovog iza meni. Ja? Dan, dva, bare. Jel? Gotovo? Gotovo. Recite mi kad je vama bilo najteže? Šta kad mi je najteže? Kad smo s posla nogirali, čuj kako je. Ali nema buraz, osveta je osveta. Vidiš, 20 litara benzina, 20.000 krugova imaju mahanja. Jel, firmi, jel? Kad je bilo najsretnije? Koji je trenutak za vas bio najsretniji? Češ me to pitat? Ja? Sin, šta? Javiše mi sina. Kome je sin? Meni sin. Dobio Ja dobio sina. sina. To, isto se radi ko staš za benzin. Jel? A ja. Svaka ti čast, hvala i tebi, Samo još bježi jedno odavde, pitanje da vas dosadan pitam, si. a? Daj gazda, 20 litara, 20 litara, 20. Hajmo. Hoć benzina? Hoću, ovdje Hajde, sipaj. sedi onda. Uzmi to sipaj. Hoć benzina? Hoću. Pa sjedi onda, Pa nisam bolestan. Ma hajde ba, ne mogu se zabavat ba. Pa nisam bolestan. Sjedi bo. Pa shvatio sam. Pa isto mi je, sjedio ovdje, sjedio tamo. Kaj? To nagrana igraj. Ona, čekaj vidim. Sve. Dobar. Šta ćeš mi Ti stari? stari ko da ne čitaš novine bo. Pa kako ću čitat čoveče? 17 godina guram ja. Pa nema se vremena. Da je sada novi zakon stupio. Kakav zakon? Litar krvi, litar benzina, stari. Daš litar krvi i dobiješ litar benzina. Pa dobro, evo ti 20 litara krvi stavi, 20 litara benzina. Jo, nisam Pa šta je dezinfikuo. Fuj jebem. Nisam dezinfikuo. Pa vi šta uradi, pa ako dezinfikuješ ne moraš grah. Šta je grah, šta si ovo jeo, jel ovo? Ovako radi, ajde. Šta je ovo? to. Riža, šta je ovo? Pa dokad će ovo pumpat? Pumpa, samo pumpa, ja ću dat Pa koliko ću dobiti? ali nemaš. Koliko ću dobiti? Nemaš krvi, Pa vidiš. koliko ću dobiti? Pa dobćeš koliko. Pa kako nema, evo ovdje litar, Gdje si, ovdje bolan? litar, 2 litra, 3 litra, Pa 4 nema, litra. ja te čekam. 4 litra pumpađe. Zdravo. Pumpaš moj, 4 litra. Slušaj, tišina. Doveo sam trojicu, ovaj prvi, ovaj 3 litra, Odlični mom. 5 litara, 4 Gdje litra. nađeš ti ove mesnate? Nađem, nije problem. Slušaj, našli sam one bubrege. Čekaj. Bubrege one. Bubrege, evo. Važi ono za amortizere, 2 amortizere, 2 bubrege. Dogovoreno onda. Hajde završati tim starim. Evo samo ja da snijem, vidim. Stari. Ja sam stari, daj, koliko je? Evo, hajde. Imao vidimo, koliko? čekaj. Daj, koliko? Pa ljudi boži, Evo. benzin. Ovako, imaš 2 decilitra. Benzin, koliko? 2 decilitra. Je, daj, da ne vidi, majke, stavi Evo ti malo. 2 decilitra, stari, dao ti ja. vidi ovi. Da se ja pitam, ja ti dao 100%. Dajte, bože, Ali ne vrema, ja se ne pitam, evo daću ti još 5 kapi i daj. dosta ti je. Meni je sve jedno. Ajde šetnjam. Benzin, Ajde bolam više. benzin. Majko, benzin. Pumpačija. Pumpaš moj, ispade mi. Šta je bilo? Ispade mi. Nisam namjerno. Prosuo, jel? Prosu, ispao. Pa šta ovdje? Pa šta ću sad? Ured. Pa ured je Boga, pa ured, ajde. Pa nazad tamo. Pa iz početka ured. Pa nemoj, molim te. Ajde si daj, dečko. Stari razgovor, gdje će